Yes, ibihe byiza abakunzi ba Kivu Network nongeye kubasuhuza mbahereza ikaze mu kiganiro cy'itariki ya 27 ku mugoroba n'ubundi w'itariki. Turi ku munsi wo kuwa kabiri turimo turawusoza tuje n'ubundi gupfundikira ibyiro ku kigo cy'imirwano ku butaka bw'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero aho ibintu byamaze kuba bikomera cyane mu bice bitandukanye byo mu bice byo muri za Bukavu ndetse no ku mujyi wa Goma. Hari byinshi birimo birawutangazwaho tugiye kuba tugarukaho. Turagaruka kuri situation iri mu mujyi wa Uvira ndetse turagaruka no ku cyo inyeshyamba za AFC M23 zirimo ziratangaza ku mujyi wa Uvira zambuye n'ubundi igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo. Ibyo nabyo rero tugiye kugenda tubigarukaho tubabwira uko bihagaze kugeza aka kanya. Turagaruka n'ubundi mu bice bitandukanye izi nyeshyamba za AFC M23 zakubitiwemo kabisa. Dore ko rero induru zavuze mu bice bitandukanye bivugwa ko rero izi nyeshyamba zigiye kuba zasorwa mu mijyi itandukanye yaba Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma muri rusange. Urumva rero ni ibintu bikomeye cyane tugiye gukomeza kugenda tugarukaho tukabaheriza n'ubundi uko gahunda ihagaze cyangwa se uko biteye kugeza nonaha cyangwa se muri aya makuru y'umugoroba. Tugiye no kurebera hamwe byinshi bitandukanye no ku busesenguzi butandukanye buri gukorwa n'ibitangazamakuru mpuzamahanga byo ku isi biri gukomeza kugenda bigaruka n'ubundi kuri ibi by'izi nyeshyamba za AFC M23 ku bigendanye n'ubundi no kuba zigomba gukura ingabo zazo mu bice byo mu mujyi wa Goma ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Ibi byose rero tugiye gukomeza kugenda tubigarukaho ndetse bivugwa ko rero hari n'amahano yagiye akorerwa hariya muri kiriya gice cyo mu mujyi wa Goma, ariko ntibyatangazwa n'izi nyeshyamba za AFC M23. Turaje tube tubibabwiraho nabyo rero tugende tubigarukaho tubahereze icyo bita update. Turagaruka kuri byinshi bitandukanye biri kuvugwa ko n'ubundi uwitwa Joseph Kabila ngo yaba yarapfuye cyangwa se yaba yarishwe, ariko siko bimeze. Ibi ngibi rwose ni inkuru zitari iza nyazo ziri kugenda zitangazwa. Gusa uyu mugabo Joseph Kabila arahari cyane kandi arimo arafatanya n'ubundi n'inyeshyamba za AFC M23. Ni uko rero abantu icyo bari gushingiraho ngo amaze iminsi atagaragara mu itangazamakuru cyangwa se atagaragara n'ubundi mu bikorwa by'izi nyeshyamba kandi zikunda kuba zavuga ko arimo arabafasha. Ni mu gihe rero adaheruka no kugaragara mu gihugu cye. Rero ibyo niho barimo benshi bagenda babihuriza, ariko mu by'ukuri uyu mugabo n'ubundi arahari kandi arimo aranakomeza kugenda akora byinshi bitandukanye n'ubundi atera inkunga umutwe w'izi nyeshyamba za AFC M23 muri rusange. Reka rero tubanze duhere mu gace kangaha muri teritwari muri teritwari muri Kivu y'Amajyepfo murambabarira, muri teritwari n'ubundi ya za Fizi ndetse n'ahandi hatandukanye hariya muri za Minembwe hari kumvikana n'ubundi ibijyanye n'ikibuga cy'imirwano yuko izi nyeshyamba za AFC M23 zahawe message ikomeye cyane rero y'igisirikare cya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo bakubwira ko rero izi nyeshyamba uko byagenda kose zigomba kuba zakirukanwa muri kariya gace ko muri za Kaziba. Bakubwira ko rero muri Minembwe uyu munsi none abasirikare ba Generali Yakutumba Muzalendo n'ubundi bagaragaye barimo barerekeza mu gace ka za Minembwe, bigaragaza ko rero urugamba rwo ku munsi w'ejo muri kariya gace rushobora kuza kwaduka bikomeye cyane, kuko uyu mugabo nawe yahagurutse agiye kwataka biba bisa nkaho nawe byamaze gukomera kabisa. Rero nyuma yo kuvanga muri kino gice cyangaha muri Uvira arimo arerekeza n'ubundi muri kariya gace ko muri za Minembwe. Ni General Yakutumba uri kwerekeza Minembwe ndetse intambara ikomeye cyane nibwo rero yatangiye, kandi M23 yavuye mu gace ka Kaziba nk'uko rero amakuru akomeza kugenda abyemeza muri rusange. Rero ese biravuga ko rero agace ka Kaziba izi nyeshyamba za AFC M23 zaba zakavuyemo. Reka nabyo rero tubirebere hamwe. Muri Sud Kivu rero inyeshyamba za M23 zasahuye ibice bimwe by'igihugu, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iracyafite umutungo mwinshi. Hateganyijwe rero kugera ibikoresho byinshi Uvira kugira ngo imirimo yo kubaka imihanda yo mu mijyi ikomeze. Perezida Felix Tshisekedi ntiyibanda gusa ku kugarura umutekano mu gihugu, ahubwo anashyize imbere iterambere n'ivugururwa ryacyo, cyane cyane mu bice byagiye biberamo intambara bitarabohorwa. Rero inyeshyamba za AFC M23 zikibigenzura cyangwa se zikibirimo. Ibi rero ntabwo bakibishaka yuko izi nyeshyamba zakomeza kugira ubugenzuzi bwo aribwo bwose ku bice bitandukanye byangaha muri za Uvira ndetse n'ahandi henshi hatandukanye mu burasirazuba bwa Kongo. General Yakutumba rero avuga ko bagiye kujya Iminembwe kwirukana AFC M23, ariko atari uguhungabanya abaturage aba ari bo bose. Ashimangira ko abasivile bagomba kubahwa no kurindwa
kandi ko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bugomba gukomeza kwita ku baturage aho bari hose cyangwa se abo ari bo bose. Yongeye gushimangira ko abantu bose batuye muri ako gace bafatwa nk'Abanyekongo kandi batagendeye ku bwoko bwabo. Asaba rero ubufatanye no kurinda umutekano w'abasubira mu byabo mu mahoro hano mu gihugu cya Kongo, cyane cyane bavuye mu bice bari barahungiyemo nyuma y'uko intambara y'izi nyeshyamba za AFC/M23 yari yakomeye cyane. Rero ubwo ni ubutumwa bwa William Yakutumba wanagaragaye n'ubundi abasirikare be ba mbere batangiye kwerekeza muri ya bice byo muri za Minembwe, bagiye kuba bagifata kiriya gice uko byagenda kose, nk'uko rero amakuru aturuka muri kariya gace nayo akomeza kugenda abyemeza muri rusange. Uyu munsi rero mu gace kangaha muri Kadutu, muri komine Kadutu n'ubundi hano mu gice cyo mu mujyi wa Bukavu, nabwiye ko mu masaha ya kare mu gitondo hari haramukiye imirwano. Rero birangiza inyeshyamba za AFC/M23 zitakaje abasirikare 12 muri kariya komine ya Kadutu, ariko ababatatse basubiye inyuma basubira n'ubundi gukambika mu duce two mu mashyamba za Panzi, abandi bajya mu duce two mu mashyamba n'ubundi akikije hano za Bukavu, abandi bajya mu bice byo muri za Toyota, niho bose bari batatse baturutse mu mpande n'impande. Niyo mpamvu rero bari bagiye bakihanaza uyu mutwe w'inyeshyamba za AFC/M23 muri kariya gace ko muri komine ya Kadutu muri rusange. Urumva rero ko izi nyeshyamba uyu munsi wa none zahuye n'uruva gusenya kabisa, bakubwira ko zagiye zikubitwa ku buryo bukomeye cyane mu bice bitandukanye by'uyu munsi byaberemo imirwano, nk'uko mumaze kuba mwabyumva muri teritwari ya Shabunda. Rero mu minsi ya mbere abarwanyi ba M23 bagerageje n'ubundi kuba bafata agace ko muri Mayimingi ya mbere ndetse na Mayimingi ya kabiri, ariko bahuye n'icyo bita ikibatsi cy'umuriro, basubizwa inyuma bikomeye cyane rero n'ingabo za leta ku bufatanye rero na FDLR cyangwa se igisirikare cy'u Burundi ndetse na Wazalendo Musabe, bafatanyije bose rero babashe gusubiza inyuma icyo gitero cy'inyeshyamba za AFC/M23 muri rusange. Urumva rero ko izi nyeshyamba zikomeje gutakaza ku buryo bukomeye cyane, kandi ikindi ibyo zibwiraga ko zishobora gusubira mu mujyi wa Uvira ntago bizoroha, kubera ko n'ubundi batangiye kuba bahongera intwaro n'abasirikare benshi cyane. Mwabonye ko abacancuro bamaze kuba bagenda bahagera, bigaragaza ko rero kuba izi nyeshyamba za M23 zakongera gusubira Uvira nabyo ni ibintu bisa nkaho bigoranye cyane. Bakavuga ko rero abasesenguzi izi nyeshyamba za AFC/M23 zamaze kubura buri kimwe cyose hano ku butaka bwa Kongo, kuko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo ziragenda zivuga ko zigomba gufatira ibihano izi nyeshyamba mu gihe n'ubundi zitarimo zirakora withdraw mu bice bagiye basabwa ko bakavuyemo, kuko bakabivuyemo bakajya n'ubundi mu birometero birenga 75 bari mu mujyi wa Uvira, cyangwa se bawuvuyemo muri rusange. Ukabipima neza uvuye haraza Uvira ukaba uri mu birometero byibura 75. Ibyo si babikoze. Rero Amerika yarakaye cyane, nayo ikomeje kugaragaza ko iri bushyigikira igisirikare cya Kongo, kandi barimo barabemera n'umusada n'ubundi wo kuba bashobora kuba babafasha mu bigendanye n'iperereza ndetse n'ubutasi cyangwa se n'ubutasi bwo kugira ngo bagenzure neza bamenye aho izi nyeshyamba zaba zikambitse, kugira ngo bazigabe ibitero bikomeye cyane. Urumva ko atari ibintu byoroshye habe na gato. Urugamba rwo rukomeje kuba urugamba muri Mwenga na Shabunda. Rero ibintu bikomeje kuba bibi cyane ku nyeshyamba za M23, nk'uko nari kubibabwira. Mu gace ka Itombwe hagana isaha saa 9 z'umugoroba bahagabye ibitero inyeshyamba zishaka kugafata kano gace ka Itombwe, ariko bakubiswe bikomeye cyane basubira inyuma, dore ko batakaje n'abasirikare 6 ndetse bakomeretsa abasirikare 4. Abo rero baje kuba bigaragara ko bakomeretse ku buryo bukomeye cyane. Urumva rero izi nyeshyamba zirimo ziratakaza abasirikare batari bake, buri munsi barimo bararwana urugamba, barimo baratakariza abasirikare benshi cyane, bigaragaza ko rero izi nyeshyamba ziri buze kuba zakomeza gushira ku buryo bukomeye cyane, kandi zitazi nazo ubwazo icyo zirimo zirarwanira muri rusange. Urumva rero urugamba ni injyana muntu kabisa, ni ugukomeza kubikurikirana tukagenda tubahereza update kuri buri nkuru zisohoka, cyangwa se kuri buri kintu cyose kivugwa hano ku butaka bwa Kongo, cyane cyane ibigendanye n'umutekano ubundi uri muri burasirazuba bwa Kongo. Bigaragaza ko rero intambara yo ikomeje kugenda yajya yaba mbi cyane kabisa, bakubwira ko izi nyeshyamba zigomba guhondwa uko byagenda kose. Rero FARDC iragenda itangaza ko iri bukora ibishoboka byose kugira ngo ibashe kuba yakora icyo bita kwirukana inyeshyamba, kandi ibintu barimo baragenda babigeraho uko bukeye n'uko bwije. Biragaragaza ko n'ubundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urugamba rumaze kuba yarutsinda, cyangwa se yamaze kuba yarutsinda ku buryo bukomeye cyane,
kubera ko ibyo yagiye igaragaza uburyo barimo bararwanamo muri iyi minsi, urabona ko ari ibintu bikomeye cyane, uburyo yaresisite izi nyeshyamba ntizigere aho zifuzaga, urumva ko ari byinshi cyane kabisa, urumva ko urugamba rurakomeye cyane. Kandi amakuru rero yangezeho aturuka muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyaruguru, abarwanyi ba Wazalendo bongeye gufata agace ka Mitamba, mu gihe abarwanyi ba AFC/M23 bivugwa ko batangiye kuva mu gace ka Kaziba. Amakuru atangwa n'abaturage bo muri ako karere avuga ko imirwano yabaye mu minsi ishize yatumye habaho impinduka ku murongo w'igenzura ry'uduce tumwe na tumwe, aho Mitamba bivugwa ko ubu ari mu maboko ya Wazalendo, mu gihe muri Kaziba hagaragaye rero kugabanuka kw'abarwanyi ba FCM23 muri rusange. Abaturage bavuga ko hari impagarara nyinshi zabaye imbere y'impinduka, zirimo urusaku rw'amasasu n'ikorwa ry'ingendo z'abarwanyi berekeza mu bindi bice. Hari kandi amakuru avuga ko bamwe mu baturage bari barahunze batangiye kwitegura kureba uko basubira mu byabo. Nubwo rero umutekano utaragaruka ku rugero rushimishije, abayobozi bo mu nzego z'ibanze barasaba abaturage gukomeza kuba maso no kwirinda kwegera ibisasu biturika cyangwa ibikorwa byasizwe n'imitwe yitwaje intwaro muri rusange muri kano gace, kubera ko bamaze kuba bakavamo muri rusange. Reka rero ngushimire cyane, nkubwira turi umuntu w'agaciro kabisa, tuze gusubira n'umuntu makuru ya mu gitondo, naho tuze kuba twasesengura byinshi bitandukanye ku bijyana n'ubundi n'ibyo Leta Zunze Amerika zirimo zirasaba izi nyeshyamba kuba zakora, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, yuko izi nyeshyamba zishobora kuza kubura buri kimwe muri rusange. Reka bashimire cyane kandi mbabwira ati muri abantu b'agaciro, Imana ikomeze kubana namwe, hasta la vista.